Ola tuna chuanin MSSS B chung changa putete mar kam chuak kan ngai thalenga ani hianin eng hoi zo nge ron soidon chu kala shelawa kala ngai thlalawa eng poni se hei putete mari thenom pa ne na in hau ni khuwa lam tanga ta na ka du lo pol tak mai ni chan chu a tong speed hi muanga tin pazai dam takle tong kampo tong kam moi zok tong kam dam zok thlang sham mi ani hian ka hriamo chuwang chuanin in hau ni khuwa tan hi chuanin thian tha tan chuan tlak nge mo chu ka te ma se hemi public ma thu soyanga ero chon a thale emem thung sianga chu hemi MSSB chung changa hianin putete hianin soi aron nei ve tlat maya a huna takhian pa takhian aron kheng let fak ange sheta chakom to chuwang chuanin engtin nge putete marin hemi MSSB chung chang ti toblo rotna hi a chan le tereng hin thlir teng o lo me parnari to boga pulang hin lo wa mar as always true bial to emene so mangu Deputy Speaker kalome when I hear MSSB chung chang kan soya he thil hi ZPM party hian alo au pui rei to hle ani tun hnaya chopchil takati ani lowa keima ngei po ZPM ka lu main voi taman lo au pui to a china sailam to ang khan policy apo an lo khel to thin ani pu Deputy Speaker remti na in kan chief ministerial candidate ni thinin campaign hun laya thu soi April ni kuwa sang ni som ni le pahnia khan leng teng biala chiang takin soya tuna riko takanai a kalau research ve ani chu February ni khat sang ni som ni le pathum kum khat liam ta ZPM kan sarkar ma khan chan mariwai me hola heti hian soi pulal do ma chuan sarkar halak reng a MPSC in dik takan nan lak theinan ma kan la dona kan thuam chak dona ni MSSB hi party mi le sain du sakna uchuak takan nalak na thalai ta ti be dong tu ani atia ta hena soi chhozela party in du sakna atana siam chop MSSB hi pathian le mi puizara sarkar na kan siam ve hlau te ani chuan kan thria tur thu hi kan lo soi to thin voina po hian soinun le ka du kan sarkar atanga ni za chungin kan thria tanga atul ani chuan MPSC kan thuam chakang ti hi alo soi to ni pu Deputy Speaker chu MSSB kan thria tanga ti mai lo MPSC kan thuam chakat ang atia chu tak chu tuna sarkar ina kalpue tu mek dan hi ani tin pu Deputy Speaker ri phalnain Mizoram Pradesh Congress Committee Media Department chuan jun ni som le pani sang ni le som pakua khan hetiang hian thu chu siam MNF sarkar in diktaka na thok thin an halak chungchang apo soisel kailo tak MPSC ring zo lowa sarkar na thok tam zok lak na tur chu saktuma thutluk na asiam tamai hi MPCC chuan poeti tak zeta hei hi MNF zadik tak dan le rai poi sakna nei mi alawa sarkar na apar timi te thun tum na kal zela kan ngai ani an lo ti to ani pu Deputy Speaker iphalnain pulal so the Vice President MPCC chuan jun nili sang ni som ni le pakhat khan MPSC umreng laya mizo thalai le khathiam te ti be dong thei MSSB te hi thiat thuai te se alo ti to kan soi kher chana chu voile khata thil theng thut ni lo tun ma dewa tang to party pakhat mai ni lo party pani ina nasataka an du lo le thi an lo tum kha ni tin pu Deputy Speaker tun chu ma hen kan soi du chu MSSB thi an ya wang hian thalai te tan na an la don talo ti na ni lo rin tlak zokin MPSC nuaya constitutional body nuaya thalai te tan nalak na rin tlak zok kha kan thuam chak don ani ti Chief Ministerial Candidate ni laya soyangin Chief Minister in tuna hian ti tlang atuma chu kalpui me kan ya wang hian MSSB thiata ka hi thia chun zomin an yang hian kaltlang pui se ti hi kan du dan ani tin pu Deputy Speaker MPSC chungchang a hianin ngai dan tam taka theya sang ko som ko le pakhata pu SR wala howa multhana tang khan mingchian na le ming hliaw na nei lowin tun hi alo thleng to ania chu wang chun hetiang taka rin tlak constitutional body ni bok
ni chinan soyang khan article zathum som pangana le zathum som ni le pathum na inkara khanin State Public Service Commission le Union Public Service Commission chungchang chiang takin a inzia kani chumin hnuaya nalak na mai ni lo promotion te tin discipline thenga kengko theiania chutiang rin tlak tak au mek laya a khana thaya lo din le kherlo po hian kan ti theianga ti hi kan ngai dan ania tin pu deputy speaker han soi chian hlek ngai chu kum sang ni le som le paruk December thla khan Piranu Sharma committee ti chuan nalak chungchanga recommendations of the committee consulted to assess the necessity for filling up of posts under direct recruitment quota ti kha chimin hnoya chuanin sarkar na lak theilo renga kha lak thei ani le danan han zir chianga department rang som thum le palia post sang khat som ni le pali lak thei an siam ta ka khan na khamuang khet nianga ngai kha om ta ni voile khata ron chua ka ame ro chu tu na chuan in siam tha chho me ka ni china soyang khan na lo pun tak ba ka alak dana te 3-stage evaluation an kalpuya wangin thil kha akal puat theilo dewa tunai ro chuan recruitment calendar mu mal nen kum khata anlak tu rahi March la thelu vek theini se engemo tool big le poimo big antinan medical thilte health department men kai hnoile thil dang omani chuan thu hlanania aba ka chuan danang thaba kal theina turin a commission lamin calendar mu malbok tin a department lamin calendar mu malbok zom se tluang takle thatakin chak takin kan duang ngei le kan intiam na angin dik takin sarkar nai lak ni se kan duwa chuwang chuan Mizoram Public Service Commission MPSC ti chakhi kan du dan ania chu deputy speaker tu na po hian kaltlang se kan tia sarkarina MSSB thia ta ka hi kaltlang se kan ti boka chuwang chuan private members resolution zom takron putlu hi a thop lo zinga katelani kalome soi fia fel fai khop me putete mar patrong kam thiam ti taka akar laka khan ron ti top na hun tur em po khom lova tin han nin om man khom lawani Congress party nan lo du to lo thu te aron highlight atin ZPM po an sarkar ma dei tanga ti top an lo tum thu te po kha aron highlight chiang le in ka ria eng po ni se khati zong khatu tum video chuni le phot chela putete mar me poron tong chho khania MSSB chung chang chu poimo ga nganiang